Ebitakabireho abahagizi n'abarukuroshi bina cha People's Front for Freedom okwetora Burengeero Izooba yona babanza kugeraho ikiganiro aha Catholic Social Center ho muri Mbarara. Ekiganiro eki kyahwemye emyezi ekibiri eki abarimu Honorable Semujunganda, Honorable Francis Mujiche orukuro ekibina kya Aunt General Mugisha Muntu, Honorable Salam Musumba, Honorable Philip Rurume Bayiga n'abandi bingi. Oruteerano rwabagenderire kutongozaho ekibiina ekyo mu Burengeero Izooba okwigora ofisi zaabo hamwe n'okugita ekibiina kya PFF hamwe n'ekya Anti. Kureba PFF na ANT twata emikono yaitu ahandagano y'okukoragana. Tukicizana kutwaraganira hamwe ahabintu byo kuzomukaruraka. Habaho no kutora n'abebembezi abarabe nibirukanze emirimo y'ekibiina eki omu Burengeero Izooba. And that of the Republic of Uganda, without fear or favor, so help me God. Ningo kugaruka hamwe tukakora hamwe n'abekibiina ekya Anti nicoreka tuhereze twakimanya watambura wenka nobasa kutambura munonga konka mwatambura muri bingi nomutambura urugendo ruringwa nabwo cyo twetekateshera kugira ngo twakwatagana nabo abetekateshera kwatanisa nitwe ubana abantu nk'abantu ubane ekibiina ubana abarumbira bitari bya gavumenti ubana abanyadini kugira ngo twakwatanisa twatambura hamwe twargaho twamara urugendo rwe uru twatandikire kare. Kubahiza batambura mu tawuni barukorekerera ofisi yabo kandi ahantu ho kumashana na polisi kwatandikira. Ofisi zabo ziguraho okutandika kushoronza emirimo y'ekibiina. Tuli basanyufu nnyo kubeera nti no ofisi yaffe tugiguddewo era njagala okwebaza executive chairman waffe Elias Lukwago yampadde obuvunaanyizibwa okujja okukola omulimu guno. TV West Susan Chelsea.